كما تعلمون أن مؤسستنا يعني ستقوم يعني بتعبئة كل الطاقات البشرية والمادية، كما هي يعني كما في كل مناسبة، وذلك لإنجاح اليوم، هذا الموعد الانتخابي السياسي الهام، يعني اللي عنده رهانات كبيرة للبلد والوطن. En matière de prévention de circulation routière, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour garantir le bon déroulement du scrutin, avant, pendant et après, bien sûr. En matière de prévention routière, l'ensemble des unités opérationnelles au niveau des 48 wilayas ont été instruits à l'effet de doubler le temps de leurs exercices. Donc l'ensemble des policiers sont mobilisés en H24 pour assurer la circulation et la fluidité de la circulation routière. تويوتا هيليكس ذات اللون الابيض تحمل لوحه ترقيم كالاتي. الشيمه تاعها